Allah tinggi martabat bangsa mulia. Inna ilahi innan malaikat Muhammad kamamshi Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Dunna bilain dan malaikat awai Muhammad tamam siruga Allah kangwai bu'adah rabiul awai cahaya benderang semiluh rupa ba'la kesudah dengan sinayan oleh alam pandang doa Allah kanggai bu'adah rabiul awal cahaya benderang semiluh rupa bahwa tersubah bunga senayan pengulai alam pandang dunia Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Billahi innan malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Nabi lain kan malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah Masibutun fil yani penjaga masa abraha dikutun kuta jika mengerunai Ka'bah Baitullah ulang rambuka kunan jituka Allah Masibutun fil yani penjaga masa abraha dikutun kuta jika mengerunai Ka'bah Baitullah unang rambuka kunan jituka Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Inna billahi wal malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Dunna bilain dan malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah izin Tuhan ku Rabbi Tuhan abadin berutus sigangan anu batul jinata didi jirang sundi babala tanpa Allah izin Tuhan ku Rabbi khairal ababil utus sigangan anu batul di mata bibi jiram sundi babala tanpa Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Billahi innal malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia. Dunna bilain dan malaikat awai Muhammad tamam syirga Allah
sunnatuka fi Abraham hadapan Ka'bah merubah binasa laga'un kaya iman suli'ah di dalam surah ba'alam tara Allah bidumatika fi Abraham hadapan Ka'bah merubah binasa laga'un kaya ulah suli'ah di dalam surah ba'alam tara Allah Rasulullahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Ay Muhammad tamam syurga Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Awai Muhammad tamam syurga Allah aku parisi majlis sembah Putadu membah kata tahsuah Patung berhala lapangan uzzah Habibun buka ribah binasa Allah aku parisi majusi sembah Putar dengan dak kapata suara patung berhala lapangan uzzah Habibun buka ribah binasa Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Ay Muhammad tamam syurga Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Awai Muhammad tamam syurga Allah Muhammad aniyatun Nabi sikin gasingan bapa Minunggay ayah Nabi ng kandong Baumunan kong mininggal pama Allah Nabi Muhammad ano yung yatim Lagi miskin gasingan papa Meninggay ayah Nabi ng kandong Baumunan kong meninggal pama Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Ay Muhammad tamam syurga Allah Rasul ilahi Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Awai Muhammad tamam syurga Allah pindai sajanna bermutalab Kenapa bintang meninggai doa Temannya Nabi Talib Bisinan yang terbelingga dewasa Allah tinggai sajanna Abdul Muttalib Anak badung meninggai doa Temannya Nabi Talib Bisinan yang terbelingga dewasa Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Ay Muhammad tamam syurga Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabilah innan malaikat Awai Muhammad tamam syurga Allah aku farisi majlis sembah Puta dengan kata tahsuah Patung berhala lapangan uzzah Habibun buka ribah binasa Allah aku farisi majusi sembah Allah kuda dengan
berhala tangan uzah berdembekar babinasa Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi kabar bangsa mulia Nabi lain malaikat Muhammad teman surga Allah Rasulullah Nabi Muhammad Allah Allah tinggi martabat bangsa mulia Nabi lain dan malaikat Awai Muhammad teman surga